Kabupaten Tanjung Barat. Berlawan di kantor Kabupaten Tanjung Jawa Barat, Provinsi Jambi, menanggung jawab MR Desa SE, Tim Manager Muda, pelatih dan Divulai, Sufian Suri, Muhammad Idris Sakti, Abdul Hamid, Nasrullah, dan Yusuf. Berkomandan Yuri Abdul Sarani. Tema Penggelar Nusantara Indonesia, lagu dibawakan dan Toto, Gunung Baju, Jamian dan Yako, Rambi Yako. Arsene, Bani Masrur, Rahmat dan Alam Ramadhani. Komposisi pemain sebelum production One for Ramadan. Musik 14 orang dan 8 orang. Ofisial 4 orang, total keseluruhan 43 orang. Berkomandan, sudah siapkah tim Anda? Silakan Anda mulai. Bidang Marching Competition, Brooklyn Prison, Marching kita bersama Tanjung Barat, Provinsi